mihem kum sim dola pha chi dung zui hin tol bola pat na hin hung ke panovin ha san na le gan theina tampi nop na le ke pa na ho hin ke mai to pi sing uvin pathin lung se na zalen ol ha hung ge uvin na hile muntin gam tin na hin ho bung chom kho chom a hin le kha pheng len ta ke ta Jesus Christa hung ding gal da na advent Christmas tiloi advance Christmas tiloya kimin wona chom ho hi akimosing in a hi chi thu chang te ni hi mitampin a het khil a hilawal akibangyala aman naw sang zi in chi te ni hi aki na ipi uma a hilawal akibangyal ham ti hi thudo hi in hi chi hil chi na inei nom obin he advent Christmas akiti tinga hala advent thu chang ke ti hi latin paw changa kuna hung kela do english a chu se ala coming ti na hi in I hope pawa isay dinga chun ahung ding ti na hi in he chi Jesus Christa pien zo kum azaza hung chi zo ba hi hobung ho in Jesus Christa hung ding ai lo wala Jesus Christa pien ni kho gal da na anaman ziu ni kho kisay na hi in he chi hi 25 December masanga haptali sung November ha ki chai lama pa na ha ki sim pa na hi chi Jesus Christa pien ni kho tunia nang leken imanzi 25 ni kho masang haptas li sunga ki got na pa chu ase na hi in he hi khang masalai ho bung ho in Jesus Christa hung ding anagal do wa ki got na phat sunga kin chom anaman wa mihem te ho ki got theina dinga thulala a ki got na hi han lang lam chom suma ki got na anane jiu phat chu a hi in he advance akiti tingal I ham ti a ta san chom he zong api ni kho nang le ke he dola api ni kho cha chu sei the hi zong iman ngai dola 25 December ni kho a iman thai ta loading bang a hi a le hi chin 25 ni kho aman ta sanga ama sang za ma ni kho khat idei sa na mun idei sa na phat sunga akimang pa chu advance Christmas kiti a hi hejiteni hi akibang a hi po in a chom a sein a hi in he hi thiam dewa de sa na zala hong ki bo